w'abakobwa w'ibuminsi, wowe wahawe ikamba rihoraho, niba atari we wayihaye Yesu ubwo muramwibuka. Ndi kuvuga wa wundi warikodinze pesekidi, uretse kuba mwiza ngo ni n'umuhanga mu kunywa agacupa. Umwana w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda. Umwana w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda. Yagakuye mu icupa kamuta mu ikanevu, yageze mu muhanda abona mu bibiri, yageze ku ipota satanzitse kandi ndose ubwa mbere, yigize kugonga inzu y'abandi ikomeje kugorana, mureke tubihande amaso. Umwana w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda. Umwana w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda. Urugero duha abato n'uruhe, isi yakabaye nkore bandebereho. Abato baramwigira iki, kurara mu kabari nicyo bamukuraho. Arasebya umuryango n'igihugu, ese ikamba aracyarifite, ababizi munsubize. Umwana w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda. Umwana w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze,